Dyolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero xiyimbeleri Sayicology mabyongo Adyi chuwangi hi ta tsundzuka leswaku hi paseka Sayicology u tshembise leswaku u ya humesa album kasi na Hlavu the Gupta na yena u tshembise leswaku u ya humesa album laha Hlavu the Gupta nga kombisa leswaku a nga voni nqambi eka Sayicology naswona Sayicology wa ha ri mfana ntsanana leswi a swi rhurumelisi xiyimbeleri Sayicology ku na yena wa ha tama ku vula leswaku hi paseka u ya ku pfaleni hi vona a fika a posta na namuntlha ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga tsala leswaku he majaha yimani ku ni xatiyara hi Good Friday ku ya buluka maphaxani mi nge ni koti na mi gwela n'wana bava lembe leri ni gembi ngopfu Sayicology independent kahle Sayicology la u tshikelela ku vula leswaku tanihiloko se a karhati yimela u ya ku tikiseni swinene hi paseka kambe swi tikomba nga ku nge olovi eka paseka ya lembe ra 2024 ti ta va ti jemelanini hi ta vona leswaku i mani loyi a nga ta a ya pfala leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dyolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dyolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.